که زمان کرده یه جوانی فیروز بکن و راستی کرد هاتنا دنیای بریم کرد جیان بکن و کرد آوازی کرد جیون دنیای جبری درش خواهم چند درگو کاربشم نه هم راستی امری بشافتن yani asimilasyon. Bir pırsı kaldır kendi evralar şöyle öyle. Madem her şartı nedeni yani asimilasyon nedeni. Yani şuna her birisi ekmeği. Şuna bilgi alı bir ani alı İslam'da. Az evrakiyet bir edebişin şahane havale mehir o endişe bir zaman ama bir zahme akın. شما شنس زمان ترکی نه به زمان شما حالا چیکو دوی هر زمانی که انسان کنه هر زمانی که مرد سانده باشه شما رو کیفی لیوله